paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kasano ang mabasak na iti pirma ket awan mo't dyan ti para? Ay, di mo mabasa dagiti nakasurat. Mabit lang nga, gasidag ka. Mabasa mo? Jak mabasa? No nga iya tayaw. Ay, ada jak mabasa. Ba't kasano nga ro na makapirma ka? Sa dino ti ayan ayat ti antiparak. Kaya't mabiro ka kang kahit. Biro ka ma. Damagam pa'y laang ba't? Sa dino nga minayati nang idisdiswam. Jak malagip. Manang lilipat akmatin. Ay, agkabaw ka ng kahit. Ha! Pangbiro ka ngayon. Dito ka di drawer ti lamisahan mo. Ay kwa, ay awan dita. Kinita kun. Ito yung ata kusina. Sige man, biro ka. Namin ano kakadian nagtimpla iti kape mangkain. Ha? Namin kurinta. Ha? Angam ada ka di dita. Awan mo tang kain. Sa mga no nabatik iti balay Ay? Na, apay nga katawa ka? Anyat nakakatkatawa aya. Nakita ko ti anti para mangkain. Ay! Nabiro ka? Nabiro ka ko na. Ay, ingka nga ron alaanin tanay. Kasapula. Mabit lang nga ro tang kain. Di ka kutkuti ata alain. Inayadak nga alain akas na... Ay! Na. Ito yung ti anti param. Ha? Nadalagayam iti ulo. Wanang kain. Yay. Nawang? Agkabaw ka na talaga. Ibatin nga minan, dito yung barangay hall, dito antiparam, kapitan. Tapno di mo sapul-sapulan. Awan mo usarak iti balay, may. Mikat kanayon mo asapulan kada kami, dito ang antiparam. Ay, nakaron sakit diti kabaw mo. Na. Di mo amo ti pangikikam iti antiparam. Nga ron. Narigat ti agkabaw, kapitan. Ay, nainteng. Di mo man kiwar-kiwarin dahi ta si daan. Kita nga ron noon niya dahito yung sidan. Saka ti baboy dahi ta inlutok. Apay, di mo makita dagiti nagdadakkel akukod ken kukaw. Na, ay, jak nga ron unay makita. Sige, siya kun ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Ay, sana. Siyak ti agpili iti sidan. Apay, adi mo kayat asyak ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Dito man katultulang ti itan mo. Kat makita mo't nga ro dya ikabil mo di tapinggan mo. Ayun, ay kit din ti kinadiskumplado mo na aya. Ay, yawat mo man ti para. Yawat ko ken ka. Wun tapno makita ti alak asidaan. Ay, kabaw kan talaga. Na. Dahito na. Inalam mo di ta ulok ti antiparak. Katuan, adala di ta ulom. Apay, di mo malagip nga imparabaw mo di ta ulom to'y antiparam. Ay, malagip kon. Ay, adala nga ro di ta ulom mo, ipaalam pa'y laang. Ay, agpili ako dito si Daka. Ay, di mo ba't alaan amin alasag Ay, puro samot kuko dya imbate mo asidaag. Asino di magmag na di kalsada ako namlan asino akalaingan. Kat no ni kumparim abadong dayjay. Ha? Apay, di mo mabigbeg. Apay, iso aya? Usaruman nga min day ta antiparam. Day ta. Na, iso gayam nga agpaiso. Anya ti pa nagkitam. Kaslapay laang asinaw akalaingan. Ay, naglastogan amagmag na. Ay. Kasano ko maanalastog nga ibagbagam? Nanda, pinayapayan naksabay. Na, ay ayaban na kamay. Na, apay nga tangagay. Ayap. Ay kat, ada siguro ibaga na Ay, sige, tama panak, ijayan na. Apay nga ayaban nakparay. Apay, nalipatan mo. Ginagtungtungan tayo din namin sa nalawas. Ha? Apay, ada aya? Ay, agkabaw ka na talaga, pare.
Ay, ipalagip mo man day ta nagtungtungan ta. Ay, jak mo malagip. Kano ko na mamapantay jay ilay. Ay, imbagak day ta. Why? Itangal daw, ti papanta. Na, kapay ngay ajak mo tin malagip. Kit malagip mo na, tayong palagip kumutkingan taray. Ay, wala niya. Kay, kasano ngay? Indan na. Ay, sige, mapantan. Para ako, nati pagluganan ta tricycle. Ay, sige, sige. Ay, para ka ta, gulits. Sa dino ti pangituludak ka da kayaw. Ay, damagam, kinitatama ba daw buwaraw? Tataba daw. Sa dino ti papanan nyo kiniangkail. Nay, apesyak ti pagdamagam. Damagam kiniangkail mo. Napringagpin na to dun kayaw. Diyak amo no sa dino ti pangituludak ka da kayaw. Ay, pari pa daw. Unak man no amom ti papananta. Wait, may paray. Idi naglugan ta dito yung tricycle. Nalipatak mo tayo. Ha! Nakulog dito yung utak ka. Nagungon. Apay ngay. Yung mamam na niya ti papananta. Ay. Di yung matpabasulan to yung tricycle ko ha. Ikalikaong ti kalsada. Isuan na tag ti tricycle. Ay, pare, kasanon nga. Ay kit basta pailit ha paray. Anja? Malagip minto siguro. No da kami di ilay. Waraw. Ha? Pangibabaak ngay kada kayo ijay. Paray. Sa dinong iti pangibabaan na kadata. Ay, basta ijay, kunak Mark. Ijay ilay. Di kamit makawawat ko arong. Na, sakpaya, hindi sana makaawa-awan. Nagpaili da kapitan kan kabadong marituyan. Nakitam ang nagpaili da? Katwan, nagpara da iti tricycle ang nagluganan da. Ay, sus! Apay ang nagpaili da? Tsaka mo apay, saan ang nagpakadakan ka? Ay, jak unay parparwaran ni Badong Kaumaray. Nga may nadan kabkabaw na. Na, Malipatan nan numaminsan no sa dinaw ti papanan na. nay, kasta aya. Wun maray, numaminsan rumarlata di namat amaw ti papapanan na. Tila pang berbero kakenkwa na. Isumat lagayam asinapol mo diti tersina kidi na minsan nga aldaw. Wun tarimwar manaun. Kuna na amapandita balay ni kapitan ngam sabali mo't tinapanan na. Ay sos, ay kastamat ni kapitan. Adamot kapkabaw na. Aya! Kasapulan, abantayan nyo ang nalaeng dagiti asawa yaw. Tagpanaw dan, kat di dan amaw ti papapananda. Apay ngay pare, dito yung matrangtay din ang ibabaan ni Kwarog kadata. Ay, jak amo ah. Kanya ngay taramidin ta dito pare. Tumpuak tansan. Ay, sana. Ha? Apay ko matumpok ta ngay. Ha? Aguray, panunutay no niya taramidin ta dito ilay. Aguri ka. Kasla jak mo tin makita tiaglawlaw. Apay ngay pare. Ay, nalipatak ti antiparak. Nabatik sa iti balay, wano iti barangay hon. Kasanumad ang nalipatan pare. Kinodalahan mo di taulom dahil tabirbirokam nga antiparam. Aya! Ay, wong kayo! Dala iti tuktok ko. Kung nakingkakay. Ay, makita ko taglawlaw. Na! Nagwadong kaya man abapala dito'y ili. Uy nga rad. Nagmayatan dito yung ilay pare. Una yun para di makikita. Nagmayatin abuya. Ay, sus! Ha? Kanya dahil ta makikita may pare. Ipagamot na. Hops! Dajay! Ay, wow! Hops! Opa! Ay, nagmayating nagpaiso pare. Ha? Chicks, anak ka short pan. Hina nagpupudaw dan. Ay, hops! Nagado at chicks. Ay, aguri ka pare. Isong sabot tirantata dito yung ilay. Ha? Isong may ta dito. Aguri ka. Malagip mo? Uy pare, malagip ka. May ta dito. Tapno yung tag chicks. Ay, wala niya. Ay, mapanta ka rin. Wen mare, nakitak nga imasidag ni Enteng kan ni Badong mo. Nagtungtung da. Kat jakon amaw, no anya ti inaramid da. Nakula ni Marikwanang ang naglugan da iti tricycle. Tricycle? Tapay. Nagpailidan sa kanaw. Ay sos, sapay nakaro ti kabaw ni Enteng. Ay, uray ni Badong Kumaray. Nakarumag ti kabaw na. Ay,
Masapul nga rod asurutan ta ida-ijay ilay. Taamangan no anyan tukit di ti aramidan da-ijay. Hay, inikanak manon iti sakit ti ulok dayjay abadaw. Ay si kalaang aya, ura siyak Ti problema ita, no sa dino ti pangbiro kanta kadakwada. Basta hindi sa ako ida-jirang tayo jay ilay. Nagaduarang tay iyay ilay. Sa dino arang tay. Ijay ka atidugan arang tay. Ay na, apay nga imbatim ida-ijay ngay. Kasanaw, di damot amuno sa dino ti papananda. Kunahakon ka. Damdamagak no sa dino ti papananda. Yung agpinatudon damay. Ay sos mare, napukaw dan. Alah, kwaraw. Itulod na kami ijay nang ibatyam arang tay. Tabirukan mi ida. Kilain nyo ati tricycle kaw. Ay kita mare, aggastos tapay gapu kadagijay nga asawa ta. Apay, awan lati discount ni Mutang. Takitaan mi dagiti asawa mi nga agkabaw. No agkabaw kayo, mate. Di ata discount yaw. Ado di kwartayo? Paray, natukan mo ti kwartata. Ay, pare, ibagam kadagita at chicks ta adu ti kwarta ta. Mace. Wide, ado ti kwarta, may. Ayan na nga iti kwartayo. Paray, anya kay ti ibaga. Ibagam anak kabulsa ti kwarta ta. Ay, nakabulsa ka no ti kwarta, may. Kini kumpare, Mace. O sige, no ado ti kwartayo. Agorder kayon iti kayatyo. Yan ay turtirin ta, paray. Arak ken chicks ken pulutan. Nangan mo, Mace. Imbaga ni pare kenteng. Arak, pulutan, ken chicks. Wide. So nga iserve mo, nakita nga order, mate. Urayin, mate. Okay. Ay, nagmayan. Nagtibiyag ko kastulang, pare. Una. Ito, ti kwartata. Kitwon mo't ngamin, pare. Kastoy kumakanayon, pare. No dito'y rangtay tinangibatyan ni Kwarog kadabadong ken kapitan. Sa dinungay nga rod ti ayanda, maray. Awan damat dito rangtay. Nagadaw a restaurant ken video kyan di taoni. Win nagpaiso. Amangan no at dadamot dita. Ay, intabirukan ida. Sige, maray. Ay, una yun ay adagiti asawa ta. Kabaw dan at talaga, maray. Nga rod, maray. Napanandangatan aya. Ay, Ale, umunag ta dita. sige, maray. Ha? Ninsamot pari badong dyan jay ang nakatugaw. Ha? Ay, won! Iso, maray! Ha? Ay, sige, tamapan-taman iti ayanda. Sige. Ay, umaydan samot ag video okay. Tidakas na, no nagiinom dan. Ay, day tamanon. Kat no awan pagbayad na ngay, iti inumunda. Kasano ngayon? Anya ti aramiden tangay, maray? Order damot ngamin nga order iti arak ken pulutan, nana. Kahit inikanyo matida? Kuna damot ngamin nga ado ti kwartada. Ay, kinapudno na. Awan kwarta dagita alalakay. Kuna damot ngamin nga aday di bulsada ti kwartada. Kahit kasanuta nga ruden ngay abayadan dagiti order damarat. Sapay na surok asang nga ribang. Imbag taimay ta. Kat saan dan aninayunan pa'y tinagurder. Nasken abayadan nyo dagiti inorder dagiti asawa yun, nana. Ay. Nakadumugdan di talamisaan. Kastauna yun, abartot da. Wun nga rod. Agbayad kayon, anana. Tano saan, agayab kami iti pulis. Ay, saan Saan kayo nga agayap iti pulis? Agpirma kami laangan. Taumay mintubayadan intun bigat. Wunan, agtalag kayo kadikada kami. Uray no saan ang mapagtalkan ti rupa may.
talaga nga agbayad kamay. Kwarog, bantayam ni uncle mo. Di mo pampanawan. Unantay. Ijay laang barangay hall, tirumbang nga ayan na. Ngam, apay ngay. Delikado nga ron na rumwar. Ang mga nutila manan papapanan na. Sige, matungpalan tay. Apay ngay. Kuskusilapan nakmatan ang kail. Awan mo't basol ko kan ka. Ayan, tenti parak. Ipabirok mo pa ilang kanyak. Ang dami di taulam. Aya, aywan. Ay, talaga nakaroon ti ka ba umawang kail? Saan nakakabaon niya? Nanay, abi ating makdar ka. Nakagtimplay ti kapik ije kusina. Ninay, abay nga nakasapatos day tamay sasakam. Didinto ta nakachinilas mo day tamay sa. Ha! Apayan ngay. Di mo ayan adlaw ije balayaw. Sakbay arimwar ka. Ay na, Kapitan! Di mo ipalubos ang malipatam amin. Kasi ka, ti Kapitan. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudok, ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tinakaw mo't ti awanan puso dagiti sa bunganay may kapitan. Ha! Ay, imbag pa'y ang saging tamay puso. Ngamday tangag tatakaw kat walang puso. No, sinukit di ati dugti iman ang agalalatan iti dinamot mula. Ay, ako rin kamaray. Ado ka di, ti sa bunganay at tinakaw da. Sa nga pulo apoon, tinalad ati sa bunganay na, Kapitan. Uray ko ma, no inyuray daan na ranaak sakbay ngay nalada. Ay, day tangaro, ti madi nga aramid da. Sayang ti saba. Ay, alain daki din, ti sa bunganay na. Ay, Day tangarog, Kapitan. Doble perhuisyo tinaramid tinagaramay. Manula ang asapan tinakaruar. Pinotad dan ti sa bunganay na. Kwarog, ado matilakom asa punganay. Ginatang ko deta ije baryaw. Gatangam ma, taeritil mo dito ilay. O sige, awan nga minan ti ilakok kahit. Gatangak amin day talakom. Manghigak tumanay no adda magatang ko sa bunganay. Sige, Chief Kwarog. Noan niya ti maalam ije baryo ang mabalin nga ilako dito'y ile. Iyag mo, tagatangak. Pati ka dirabaw, kaya't mo agatangain. Ay, wala. Mabalin pa'y pati prutas. Wow! Ariglataw! Mga halak nga rin itagdudu mga ilakok dito pistaw. Wala. Tadamot tricycle mo. Uray pa'y sapaam ngayag. Tamasapsapa akmat dito pwestok. Agi-display akpay ngamin kadagiti magatang ko atagilako. Kanya ka ditin luto yung ama si Dantay. Ay, Jack pa'y nakaluto, Kwarog. Ay, Jack pa'y nakasarak noan niya ti dengdengag. At din sangpit ko ako ko, Dantay. Lawakan nyo iti bukal ti lubyas. Lay, imbag man, ta nakalagip ka agim matang iti kukod. Kasanukat panay bulbulong mati ilut-luto yaw. Makaumamat nga ninain. Ay, apay ako na mamakauma. Imbakit di tabulbulong. Awan maitid na sakit. Agkapsutak mat no kanayon na bulbulong ti sidak. Agsapul mat ti bagik iti naimas ama sida.
Ang kaadwan na anaimas, isumat ti mangted iti sakit. Ay madimot ti kanayon na karnay. Ang misumat nga ro ti birukan ti bagay, antay. Paslakla na laylay asabaw, no kanayon abulong ti sidaak. Saan tayo matakalday nga mangan iti bulbulaw? Apay, ada nakitam an na high blood, wano nagrayo maakaldeng. Bulbulong tikan kanan dagijay, kwarog. Saan da amang mangan iti karne. Madinsamot titimpla timod mo ita, Maray. Kasanaw kat idi na minsan, tinakaw dati sa bunganay may. Idi na panak ijay ayan ti katarungan may. Awanin ti bunga na, kat jakpay mo't nagpuraws. Nay, asino nga'y tinagpuros, Maray? Day tangarod ka kukumaray. No asino ati dugti iman ang agalalatan iti dinamumula. Ay, naglokon ngay no asino day tanga awanan baen. Nayanaksa ngawan babain na. Kasano nga taamaduktalan no asinaw? Ay, masapul nga agrondaman ng dakwarog no kasta. Masurunak magnumaminsan kadagita atanaw. Sa dalaag gunay no addan natakaw. Pagronda ang mandakwarog, ay masursurunan ni Marituyang, tanamin ano anatakawan iti mula. Ha? Apay, adaman na natakaw amula da? Ay tarong kanumanan tinatakaw. Ede, sa bunganay. Ay, unay mutin. Asino nga taday ta nga awanan heart? Isungarod a pagronda dagiti tanod. Sapay kanayon na masapa nga agpasada ni Kwarog. Kahit bay-bay am kadilatan nga agtultuloy dagiti agkatakaw. Ay sige ta, ibagak nga agrondada inton rabi Ay nakitab ka din ni Kwarog, John. Sigurado nga dayjay ili dayjay kap. Apay, ada ka di masapa nga agpailay. Di apay nagsapa anagudong. Binigat mo ta kasi kap. Yay. Kanayon na masapa. Yan nga tati kanayon na apapanan, ijay ilay, anasapsapa. Saan yung amaw kap? Saan? Iti amukit agpaspasada. Ngim imposiblay. Asino kumati kanayon amasapa nga agudaw. May suwan niya. Adda ka di masapa, ama pa ni Jay Ilay. Isungarod amas daaw ha. Itay laeng anasangok tinapan ijay kakawayanan may, Kapitan. Awan meten tirabong na. Inaladamot taon. Manin? Apay kayat da ka atakawan, Maray. Ay, suki da ka kaditi agtatakaw? Gapo siguro at awan ni Badong ka. Numadama siguro ti panaglutaw. Iranada mo taon ti mapan agtakaw kadagiti mula may. Ay, ano ba yan? Magpupungtot na ako sa mga agtatakaw. Ay, ibagamutin akadagiti tanod nga agrundada, Kapitan. Ay, no adda ko man ni Badong Maw. Iso kumati kadwak nga agrunda. No, dalakit din ni Badong Kaw. Di na ipalubos ang matakaw dagiti mula kan rabong may. Ay, kwa Maray. Ay, kaano aya sumangpet ni Pare Badong? Di na ka masiguradaw no kaanaw, Kapitan. Nay, adda ka matan, Jeb. Birukan na ka ni Kapitan. Imay dito yung paradaan ngam nasapa kang awan. Abay ka now. Anya ti masapul ni Uncle Kanyak. Di na matimbaga, Jeb. Mas daw na apay kanayong kano masapa ka nga agudong. Paspasada nga raw. Awang kanumot ti masapa ama pa ni Jay iti binigat. Apay, bambantayan namin na tao masapa amapan. Sa bagay. Sige. Mapanak iti balay da angkail. Mga nun nakaluton niyan tibanang. Inak manin makipangan ni Jay. Imbag ta simangpet kan kaanakan. Ay darasam tagtugaw ta ada pagsaritaan ta. Mabit lang angkail. Inak pa itid kinyanti da ito ipapaitan nga iluto na. Ha? Ay, papaitan ko na. Ay, nagmayatan nga.
Ay, uray may sa tikwarog akaanakak. No kanayon nga agisang pet iti papaitan. Ay, sus. Ngamin ti paborita, Mangkay. Ay, paborito ta adwa ko naman. Isumatipod no. Oh. Angam ni Antay. Kasurun na no kanayawn. Ha? Amangan ka numanen no agrayuma ka. Ay, bay amday ta rayo-rayo madita. Makasidsidak nga ron. Kakaiso na asarap-sarap. Mabit lang nga raw. Taipan ko iti kusina da ito'y papaitan. Ay, sige, sige. Darasa ba? Taag subli ka daga. Anya manunday takwarog. At manon insangput mo. Pinapaitan Antay. Ah. Makasidsida ka nun ni Angkay. Inton kwan, ibaga naman nun anasakit ti saka na. Iluto yawn. Tada ka no pagsaritaan mi kini Angkay. Anya day ta pagsaritaan niyaw. Binirok na ka no ngamin iti paradaan kat awanak. Ay, amukon. Amangan no maipapan iti mataktakaw amula ni Marituyang. Mula ni Nana Tuyang kunayo, Antay. Wen, agririri ni Nanam Atuyang. Takanayon kano amatakaw timula na. Amo na ka day, no asino timang taktakaw, Antay. Dayta ti pagsaritaan nyo kan ni Uncle Mo. Angkay, anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Payakas lang madandanagan ka. Ada parikot. Nuan niya ti pagsaritaan ta, Angkay. Agronda kay manmaneng. Idauluam dagiti kakadwam. Ay, agronda kami manan, Angkay. Ay, una, tiliwan mi no asino man ti awanan baing. Uludak nga iparang kada kayo ti agtatakaw, Angkay. Nasaya at atap no maminggano asino man ti agtatakaw. Anya ngamin ay at itinakaw da, Angkay. Dagiti kanumula ken rabaw. Intun kwan. Dagiti daduma pay anat-natang. Isinak to pa'y tilapayag ti akin aramid iti dayta. Ay, delikado nga rodyag tatakaw no kasla ti aramiden yaw. Tapno agnaka ba? Yay. Maray, adda ka di manen natakaw amulab. Ay, jak pa'y napan ijay bangkag, Maray. Taglaladuta. Amangan mo't no agurigor kan, Maray. Kasla-kastan sa nga road, Maray. Iso nga imayak, tagumatang ako maiti agas para ko ikaw. Sapay agmay-may sa kay Jabalayaw. Ay, huwag nga ron, Maray. Di mo nga minan sumangput ni Badungkaw. Sumangput tulak ta, Ay, kastoy gayam tang may-maysa. Kimbag tasaan ka masikuran ngagmay-maysa. Marikwanang. Ay, narwam akon. Narwam kayo ngamin nga adakadwayo iji balayaw. Maikawa kayo no awanda. No, adda kasta papananda. Ay, wensa nga agpaysaw. No anya tinakairwamam. Sa pulam no kwa. Awan kadit na salamaan yung agtataka. Awan mo tangkail. Amang ano nagkapumot iti sa bali a barangay ti may nagtakaw. Ay, sapay aggurigor ni Marituyang. Awan agbantay iti mulad Kaasi nga ron no kasta. Saan nga ta maasi ti tao anang takaw iti mulad agsakit pa yan ni Marituyang. Agsakit ni Nana Tuyang? Wen, kwarog. Kasi may, amang ano gapo iti iliw na kan ni Pari Badong. Kan danag na, gapo iti natakaw, amula na. Agsakit nga ta? Gaputan natakaw ti mula na, Antay? Apay kit din asaan, kwarog. No nasakit tinakam na, kat saan anakaturturog, may sadayta agapo nga agsakit. Isu nga ta tinagsakitan na. Ti pan nakatakaw ti mula na, Antay? Di tay amo, kwarog, ngam adda posibilidad na. Kas naku nakita yan, no saan na nakaturturog, gapu iti pan nakatakaw dagiti mula na, awan papanan na, no di agsakit. Chip, saan ka mata na sa pari mo rita? Ha? Ay, awan nga mintay.
Anya ti awan? Awan pa sa hiros ka. Apay nga rod analiday ka nga eh. Saan kamot asigod akasta? Ha? Ay, saan mat? Adala pang panunutak. Anya ka diti pampanunutam, Chip. Ibinglay mo tabarang makatulong ak no anyaman day ta. Para kanyak lang day tao eh. Sulbarak kasi siya. Nay, kasla nadagsan ngamin unay ti parikot mo. Madlaw analiday ka. Nabastad ka di, Chip? Kasano ko mamabastudak? Kadyak mo't nagar-aramain. Inta nga roden uminom. Tapno mailiwliwag mo ti parikot mo, Chip. Masapul nga agpasadak. Tapno masulbar ti parikot ka. Ha? Di ka maawatan, Chip. Itaman pa'y akasta ka. Nagrigat mo't gayam ti kunada asidir ti konsensyan tay. Apay aya kwarog. Adda aya pakasidiran ti konsensyam. Idimbagayo ang masakit ni nanatuyang kapo iti pan nakatakaw ti mula na. Makonsensya akmatain. Apay, sika ka di tinagkakaw. Wanantay. Na, Inlakla ko kay Jay Ilay. naaramid mo dayta, kwarog. Wanantay. Na, Nga magbababawi kita no apay nga inaramit ka. ala, ingkaagkid daw iti pamakawan ka ni Marituyang. Wanantay. Nga minak pa'y gumatang iti agas kan tinapay nga itad ko kenkwana. Kan bayadak matendag iti tinaktakaw ka. Umayak man nana. Umunag kalatan, kwarog. Madi nga mintibag ay. Anya ti maipaay ko kun ka, kwarog. Ay, umayak ko madumawat iti pamakawan. Pangasim ta pakawanan nak, nana. Nay, awan ba't basol mo kanya, kwarog? Anya nga iti ikidawam iti pamakawan. Isak tinang takaw kadag iti mulayaw. Ah. Hanggang itad ko kan ka tinaglakwak. Masidir nga minti konsensya. Naaramid mo dayta, kwarog. Una na, hanggang nakaamirisak. Ay, ang tagayam ginatang ko nga agas kan tinapay. Agkapi-kapay, kalpasan na, agtumarka. Ay, agyamanak no ingat ang anak iti agas kan tinapay, kwarog. Malaminak nga main amapan iti tersina. Ay, wan gayam. Napakawan kan. Tamakita kat napasnek ka mo iti panagbabawe. Ay na, agyaman ako na nana. Ikaray, saan na maulait. Kanayon ka nga umay sarungkaran. Kabayatan nga awan ni tata ba daw. Umay ka ikan iti tinapay. Agyamanak ta umay nagsarungkaran. Ay, nagrigat ang may isang agsakit. Makunak anasaya at ipanagpuspusom, kwarog. Taimbagam ti inaramid mau, asika tinagtakaw ka dagiti mulak. Hindi mbaga niyan ti masakit ka. Nakonsensya akmatain. Iso asuray na natuyang. Nasaya at tinaramid mo, kwarog. Inaklon mo, tibasol mo. Amin atao kat agbasol ken agkamali. Ngam no agbabawi kan agbaliw, nasaysaya. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, Ken daytoy nga estasyon.
Ayaman nga may, hiting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, si kamot ti masabat ko, pare. Bigbigat, nabartag ka. Ay, kung ano sino tinapinta sa masabat ka. Na, Si gamot gaya, Mari Brenda. nabartag ka talaga, pari Badong. Ay, Dinakmat mabigbigan. sino ka nga ro din ngay? Ay, kilatisin ka pa man. Ano mabigbig ka, no? Sino ka? Ay. Dinakmingmingan akasta. Agawid ka, taing ka maturog. Dita ka man laangan. Paturugan na, kit saan pa yung matarabi? Ay, agawid ka kit din, taing ka maturog, pari Badong. Agawid akmatan. Mahadawan. Di na kaya't aming mihingak tirupa na. Uray bakitay. Napintas pa lang. Kaya nakangirsi ka amang kita kiniantay, tatabataw. Ay, niyanti maya na jay. Kaslamot balasang. Kaslabalasang ka diti pa nagkitang kinkwana. Kasanungay mo't ninanatuyang. Kasla ka di mo't lang balasang ti panangkitam. Nang runa no nabartag ka. Ay, saan mo na? Saan na balasang? Kundi kasla rangaya. Apag ikanitin na muring alupat. Inya. Nita tabadong mait. Unay mo't ti kaslarangayan. Saan aya arangaya kat laba? Isumay, nagruna no sumanao. Kan umanungay. Nagmadya kitain. Kan nagmadya dengkay. Ito yan ka. Inton mangag na ka. Masair tirik na na. Ay, sana masahir na jay. Kwaraw. Nagapanyaw, Kapitana. Ay, apay ngay. Nakamisuot kayo, may. Ay, nasabat ko di tadalan ni Tatam Abadong. Di nakat na bigbigay. Ay, uwan kaya, apay kasurun niyaw ni Tata Badong, Kapitana. Ay, uray na bartak ti may sa tao. Makabigbig. Ay, Apay, gaputan na bartak. Pati mata na, mabartak mait. no, nakaro ti Bartag. Adamay, tisan ang makabigbig, Kapitana. Ay, kumaano nakaro ti bartak na, kusep. Ngamsaan mat, tamagmag na. Diwer-diwer laeng ti panagnana. Kay, apay nga rod ang masuron kayo ngay, Kapitana. Ay, jak kaya ti mamartak a tao. Ha? Ay, imbagayo ko madaytakan ko na, Pagbabartakan naki din. Ah? Ay, iso a pinanawa kun tasuma na ukit din. Oh, papanamanan ba daw? Gaputan nakitam ang nagpalaod ti padam abartag, agpalaod ka ma. Apay, aday paramid mo ya. Apay, adamagam, no sa dino ti papanak. Ay sus, masapul ka di pa'y nga ibagak ti obraam. Nagadaw at trabaho. No ka nagkuyog kayo ni ti padam abartag. Kas kailan na danuman at ukak. Kokak kayo la, kokak. Ay, nakadukan. Makarang ka. Sige, tamapanakal. Hoy! Inton sumangpat ka! Sigurado manin ang kuyap-kuyap tamatam! Apay, kumakuyap-kuyap. Sa laki ding agsirip, iti sana rumrumbay. Anya ayati maalam di taara ay makapasurun ka! Nanatuyang. Nang kumagaimpok ka mo asaanin abadong tinagan ni Tata Badong no sumangpay. Apay ngay. Sigurado nga main asaan manin alimpyo ti utak na inton sumangpag. Anya? Apay kumasan alimpyaw nanatuyang. Ay kato na, tanabartag tumanang. Ay, kuna laki din no anya itayang. Nabartag mo ilagayam. Pasaray sumangpet ni Badong anabartag. Awan ti no arumrumwar itingiwat na. Ay, anya nga iti rumrumor itingiwat na. Rumrumor ti kape, pinutukak. Ay, kasla kurang ti tornilyo ti utak na. Di na amaw ti lablabi din na. Ha? Di pa'y makabigbay no dadtuma.
Ha? Laba kung kunanakit kanya ka. Anya? Apay, adda ayamit tornilyo ti utek na natuyang. Tingamin makina, no addalim mo kay aturnilyo na, agpalya. Iso ano ti tao, kat di na mo ti lablabidin na, kaslalim mo kay wano kurang ti tornilyo na. Day, Sos. Ay. Sumungad mo't ni Pari Badong, Maray. Ay, madlaw ang nabartag. Ay, big at nabartag manun. Igaraw naman nga tan ikinatagulit na. Apay ako na madagulit, Maray. Nakaro nga may no nabartag maray, sa uasao. Uray kadamdamag na, damagan nan tumanon, ha, makauma. Ay, Nay, papayakas na terupam to yan. Kaslaan na ko na smay. Anya anak ko nas asasawam. Agpayso pay latay kunak kay anabartag ka man na sumangpal. Ala, agawid ka kiday. Ay, nalaing ka talaga to yan. Amum mo ka. Nagkapom ka di aya nga main ka ba daw? Nabartag kamot ngamin abig-bigat. Nagapuha ka dyan balay may, itay bigat, maray. Na, di mo ibaga nga ijay balay yumutla ang tinagbartakam. Napanag dyan balay ni Kwaraw. At na nakita nga ara ka nakadisaw iti lamisana. Iso natin itong ka. Mangantayo ka din ng Kyle. Ay, nay. Saan ka mo't anabartek, Waraw? Apay anabartek nga hindi tatam abadong ang naggapo iji balay mau. Ha? Bumulbulod mo't iti barita itay. Ha? Iti nakita na ti arak iti lamisaan. Linukatan na, sana intangad. Ay, iso nga agdiwar-diwar ang nagawid na bigbigat. Awan mo't nakitak nga awit na abarita. At ang amin ti barita kiti kalapaw ko iti bangkag. Mapanan to alaan iti inuusaran na. Ay, kasanungay ang maalan na pay ko hindi nabarbartek. Intangad namot ngamin tayo arak itay. Ay, Kunak nga ibaso na hanggang saan ka naon. ay, nakarubot ni paribadong numaminsan. Basta nakakita iti arak. Ay, kasla mamagni. Ay, walwalis ka man ito yan. Panawan nak dito'y arubayan, tagsagsagad. Mangmangag mo ka na, jay tukar ti karo ba? Sige ba? Apay kumaday di atukar. Sarteng mo kay di tapan nagwalwalis mo tag. Sala taman. Umikan! Na, ay, di nakman pagbabartakan si Kabadaw. Day takot agsala-salan dito arubayan. Ha, apay bala. Nagmayat tag sala dito arubayan. Umikan tag balsita. Ay, panawan na kunaknay. Ha, Hinton kon, ibaot ko kung kaday tuwalays. makapasurod ka ba? Day tawalis nga ro din ti isalam. Pinusan, sa kayam day tawalis mo. Sa katubayam. Lukas lawits. Apay, anya akmang mangkay. Ha, just kika. Ay, natay kanumot nila kay kulas di tadaya. Eh, mapantayo man makilamay. Intayo ibagak kadagiti ko kumarek tamapantayaw. Eh, dagiti ko kumarim to, ti kakaduam amapan, ta umuna kami kadagiti tanod. Ada ka nung amin nagbarbartek ijay. Eh, may pariti agulo. Nukas jay, nga da natayan. Sige. Umuna kayo lata, ta sumaruno kami kadagiti ko kumarek. Hey, awan pa'y mo ni Kwarog. Ibagam to asumarunaw. No, adda kan tupay no sumangpit. No makita na nga awan to tao dito'y balay, amunan anapan tayo ijay lamayan. Ay, amo na matkid di tayo baga kadakwada itay bigat. Mutlagayam. Na, kasla adamanin pagtutulagan niya o kadagiti padam abartag. Pagtutulagan may amapan kami jay lamayan. Ha? Lamayan? Asinaw ti malamlamayan, di mo kunaan anibaldo apadam abartag. Kasan nung iso ti malamayan, kit iso pa din ng ibaga nga intayo makilamay. Adda ordinansa ti barangay tayaw, abawal tinabartak amapan ije lamayan. Ipalagip ko ken ka,
Asaan amabalain amapan tinabartak ijay. Asino mo't tinang ipaulog iti day nga ordinansa? Dayjay ka di abating tayng. Asino kumapay? Dagiti opisyalis Alangan mo't adagiti mamartak apadam. Agin lalaing da kitang opisyalis. No saan ko ida nga imbutas? Ang mga no saan da nakatugaw nga opisyal. Nagsaw ka manon. Manumula nga itibutos mo. May maysa. Pagsayaatan ti kaduan tinaramida. Ay, masurunak iti day nga ordinansa. Ipari da kida, hindi pa naginom ka. Kahit saan damot ang kwarta, tinggatang ko iti ara. Salpag kida. Mabalinan di mapan ni Jay Lamayan, kusay. Ha? Alain ta tinabati nga arak, tay tuloy ta nga inuman ni Jay Lamayan. Ang mga no makita nga dagiti opisyalis. Ibulsam, tadakil mo ti bulsam. Ilibas tanto nga inuman ni Jay. Sige tata, matungpal. Basta, natulnog kamit at talaga niya. Ay, delikadon sa ganta gitugot iti arak iti lamayan. Anya, Damag kaw ang mapanda kapitan, kandag iti kakadwa tanod ijay. apay, ipakita maya kadakwada. Ha? Kung saan, inumuntan, sakbay ang makadanon tayo iti lamayan. Ha? Tapno awan ton ti makita da. Ay, winsa Tanakadulin ton iti unag tibok si tati arak. Oh, huh? No nalaing to opisyalis. Ay, kinalalaing tapay kusay. Una. Sumungad da ka ba daw, Maray? Kasla na bartak damag. Apay nga imay da na kainaw. Ay, nagkuyog manan dagiti dua abartag. Di tala mabaeng. Sapay adda dagiti tanaw. Ang mga numakita da ida. No saan dalakit di anaariwawa? Saan ida amadlaw dagiti tanod? Ngam no naariwawa da, ay daytan timaday. Imbagak lang arudan kinibadong itay asaan da nga uminaw. Di nakmanen tinungpal. Ay, rogyan samot ni pari badong ti agariwawa. Aruda. Inasit gan dagiti tanod. Ay, ipanawdan ni Kabadong. Inyawid da kayaw dagiti tanod idirabe ay. Tada kayo lang tinabartag. Di kay lamabain. Mas dawa nga raw. Pinaghawid da kideng, kay nagsingpatak mo tatao. Nasingpot ka ano nakaturog ka. Angam no nakariing kan, mangibabaing ka. Agasam, nagsala-sala ka kiidin, ijay natayan. Nagsala kaya, mate. Ay, umapal da kidi Di dakit agsala mo no kaya da. Masuron dagiti nagminatay, nuing ka agsala-sala ijay. Tapay masurunda ngay. Kaya't mau, ano si kanto ti matay, kat agsala-sala mo dagiti tattao nga umay makilamay. Nasaysaya atin ngamtay aging dudungaw da. No kasta ti aramiden ti tao numatay ka. Kasla pakaragsakan dati papatay mo. Ha! Ti kunam siguro, jak maamuan tinaramid mo si Kabadaw. Tapay anya man ang tinaramid ka. Idi nabartag ka, napan kayo kano ijay balay ni Maria Abalaw. Ha? Anya nga tinaramid ko iyay. Di ka man aging didiam mo si Kabadaw. Kano inarom mo kano da Abalaw? Inarim nga. Tinadwak lang ni Kusay. Kinasarsarita milaing. Ay salbag ka! Di mo ibagaan ni Kusep, ti mangarom iti bakit Abalaw. Ha! No di na kun kaya. Ad dapay adi ka kaya. Mamartag kan tumulang. Ay suron kaw. Pamiya. Nagapa kayo kanibadong mau, Maray? Ay, masurunak iti nadamag ko, Maray. Nga iti nabartag, napan nakano inarom ni Maria Abalaw. Anya? Napinpintas kan ubing kangam ni Maria Abalaw. No kaya na ni Maria ay kabayak ditan na. Mamarte mo lang. Saan ko akailalaan ti kasya at tao? Ay, agasawa kayo, Maray. Ipabusoy mo kit den iti